thir tu te chibai vek ule voin hi nisom ni thali sang ni som ni pali ani a Mizoram a chuan MP election chu boruak muanom tak hnuaia zo fel ani ta a alo mom hle mai heti lai hian Manipur chu an boi nuai hle ani polling station naya silai te me pu ani a zirtom ni zingdar ni vel khan Imphal East Khuraya polling station a silai keng mi pakhatin silai ahmet puaka mi pakhat khoisnam saya maima kumsum rupanga chuan liam atuar Binuspur district a Thaman Pokpia po vote thak ni Zingkar Khan silai me pu ani boka heng mun pani te hi state chunga meite majority valley tamzo huam tu Inar Manipur constituency a awma he muna hian candidate paruk an ani Imphal West a Iroisemba polling station a po tharum thawna thleng awma heta hian EVM te ti chiat ni asoi ani ti in Press Trust of India chuan atar langa Imphal a 5 Thongju 31 Khongman zona meiche then khatin diklo taka thil ti in buaina an siam awangin vote thlak ti top ani nileng in polling station ranga ral thuam keng meitei group arambai tengol member ni arin hel ho anom thu report aum ani Congress candidate Bimol Akoizam po Imphal East a Kiamgei Heibong Makhong High School a polling station a police tenen ain hniala Congress polling agent te chu an vo ni in asoi Manipur Chief Electoral Officer Pradeep Kumar chuan Imphal East a Thongju a EVM ti chiat ani ngei thu anem ngeta polling station pakhat Imphal West a Uripoka po thil ti chiat awm bok CEO chuan Imphal West a polling station then khata tangin mi 10 vote nei tu le agent te anti boi thu complain an don thu asoi boka polling booth te po an thu hnuaia da an tum thu asoi bok heti lai hian Outer Manipur bial hnuai om Kangpokpi district a Kuki Mizo pol rang ten vote thak lo tura ngen na an chua vote thak po an tlem hle relief kema cheng ratan sing ni sangli chuang chu Election Commission in vote an thak theina turin special polling booth station songkua pali asiama phase 1 chunga bial pani inarle Outer Manipura vote thak ani a Outer Manipur bial chunga mun then khata chuan nisom ni paruka phase 2 vote thak tura ruaman ani heti lai hian Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Luang Sangbam Mamang Leikai a vote thakin state chunga indigenous mi te chanchuak turle ramri hum halnan an chiale tharian na mang turin mi puite angena Biren Singh chuan Manipur mi puite chu vote thaka state chunga indigenous mi te chanchua ba ka state zawmna hum hala arang theyang bera remna le muanna thlen turin kangen du ani atibok ani